Mado agbe fini na mimiakata miafe nukola kple enyaselawo alebe miawoe zɔva evenyigba TV ke eƒoga atɔ miniti bla etɔ̃ vɔ ene ke egbenye dzin adrelia ƒe ŋkeke bla evevɔ etɔ̃ agbe le ƒe akpe eve bla evevɔ ade me ke gaƒoƒoa de be dukɔmenyadzɔwo na aɖo mia gbɔ. Le ŋgɔdo nyama miase le gbeƒe enyadzɔ be ememe nyagbɔkpɔ la Muntaka egblɔ be ele be woatsɔ asibide kple mo ƒe fotoɖeɖe ko aɖo kpe Ghana card dzi azɔ. Nenema ke miase le gbeƒe enyadzɔ be Agri Minister ema fertilizer kotoku akpe bla ene na Ghana agbledelawo ƒe habɔbɔa. Nenema ke Yoko hã eɖe ame bla etɔ̃ vɔ asieke tso aʋatso gbeta mɔzɔzɔ ŋuti ametafafa me le nenem ƒe xɔxɔe vota ŋutɔ me. Ale miaƒe nyase gbeŋkpɔla eya kpe bubu aɖewoe aɖo mia gbɔ le egbe ƒe enyadzɔ me. Ke na aɖo ŋku di be ame yiwo de megbe na miaƒe nyadzɔ alebe wole mia gbɔ ɖom yi enye Muslim Aware English Dictionary woe ede megbe na mi alebe nye gbe mia gbɔ ɖom egaƒoƒo ya me ke enyameyi eva nyagbedzɔdzɔ he ge va na mi. Nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Dzineku. Muslims ever English dictionary nyateƒe medzi dictionary aka azɔ afi di pasi ke Muslims ever English dictionary standard ton ya standard ya enyone devio kanu le basic level enyone ame kanu le SHS enyone ame kanu le university alo le language on ne nyame ke menye begbefio ebi asro begbe kra ha Muslims ever English dictionary enyone o ha amasia me ke nye bevi mojura po ene bi asro begbe ha Muslims ever English dictionary enyone wa mama yele dinle bososo madene na kula atia place order le Amazon alo number ke na call screen Nigeria opportunity de kana WhatsApp afisi african la nya call Muslims ever English dictionary akwa koveno akpe Muslims ever English dictionary enyonto na jonto Agarenya Jodinami ala ememenya ogbokpo ha bubuto Muntaka Mohammed Mubarak ye edegbepan echo be asibide klemu foto de kwe anye monu de kakolia yikaji Ghana to wa ato nenem fanu ya jiko wa adasido to nenem Ghana card nyateƒe dedefia dzi fifia alebele ememenya ogbokpola Muntaka Mohammed Mubarak ƒe enyanoa wa ade se de photocopy nenema ke hã nɔnɔmetata yiwo de scan dzi alo agbalẽvi yiwo wogbugbɔ eŋlɔ zazã atsɔ ade dzesi amewo nu le Ghana dukɔ me wa atɔ te nenem ƒe nu yiwo katã le dukɔ me. Interior Minister Muntaka Mohammed Mubarak degbeƒa be Ghana tɔ amenyenye ƒe kpeɖodzinana ƒe dodo sese aɖe vɛ si wɔe be biometric verification nye mɔnu ɖeka koli si dzi seda asi ɖo be woatsɔ aɖo kpe Ghana Guard xɔlawo dzi. Mɔfiame sia le dukɔa ƒe dzesidegbalẽvi tɔtrɔ ƒe sedede nu eye eƒe tadodzinue be woana nyatakaka wo takpɔkpɔ na nyo ɖe edzi eye woaɖe ame nyenye ƒe ametafu dzi akpɔtɔ. Esi minista la nɔ nu ƒom le nyadzɔdzɔgblɔlawo ƒe kpekpe aɖe me le gɛ la, eɖe me be womagaɖe mɔ na dɔwɔƒe wobe woaɖo nu ɖe ŋkulele ɖe fotokopiwo nɔnɔmetata siwo ɖe scan alo Ghana card ƒe kɔpi eve nu ne wolé ame aɖe ƒe amenyenye dzi kpɔm o. Ke boŋ ele be woawɔ kpeɖodzinana to dukɔa ƒe dzesidede dɔwɔƒe ƒe biometric kpeɖodzinana dzi. Aƒetɔ Muntaka xlɔ̃ nu be dukɔa kple dɔwɔƒe si menye dziɖuɖutɔ o siwo mewɔ de se yeyea dzi o la ate ŋu adze ŋgɔ tohehewo siwo dometɔ aɖewoe nye gaxexe kple mɔxexe ɖe dukɔa ƒe amenyenye ŋuti. Kpeɖodzinana ƒe mɔnu la
meyeyi. Wona kleti eton fe totro yi adebe habobo wona tenu atro asile ufe dodo nu eye wa wade ndodo ye awoji. Jidudu aglobe odrebe afodede siana do nsegana tukwa fe jesi dodo fe blibo nyenye akpo dukwa mevio fe natakaka woda eye ahemon de ame nyenye fifile ame tafu nule dukwa kple ame nto fe dowo fe siwo sia fe asichacha me. Ako agarnya jobu jinami alabamnya agara MPP dunya hagbo alaba MPP dunya ha fa akpa bla vo nya fa duka kola tatia ikanya Dr. Mamadou Baumia biacho party amato si be wa ano ama kokota aye wopa susuna ano duka kola John Dramani Mahama fa jidudu fa akonta bubunu alaba le nya ada yiwo eglo egbama nana fa jirudu alo nana fa mata ha fa ekla ke Mamadou Baumia globe nana fa amamata ha yo la so ta pa me fa le anu ze abe agbagba ze ba wa ade funa MPP dunya ha aha gbojoy en yewo ade kukuna dukokola John Dramani Mahama ba wa adijo amelela o yina Dr. Mamadou Baumia ye eflonu patamato ba wa ononoma ma aga he wo posusu ye wo ayidi aglobe do hi dirudu ale agbagba dembe ya ade amu posusu dale ye pe do wonu le efanyanu a kana to chi chijide na fa agbenono fa asi ohogan so he opa domapowe jititi de vondro fa onu gbedodo yiwo jidudu ame ewo nu wu alebe wo eglona MPP dunya ha meto ha be wa afu asana vlododo akple amento fe ametitede o ye wo eglo be elebe party na azanya tefanya o kple gbedoji o le efe do wo me ye wo ponyata be amam emai anye mo nwi toka aka iji wa ato apo nu na Ghana to yo diba ye wa akpo jidudu nwi to cho dukokola John Dramani Mahama fa jidudu a egbo amaka kokrenya jo bujina mi ke enye be agri minister na nurudu kle agbedede do fa ike gede na fa agbedela oji alebe wo avlin yi wa cho ama fertilizer le fa ya fa agbedede fa ya ta le nyataka ade yiwo adada go le blada jinu ya fa kaka bla vo de kajia do fa club wo le nana fa dodo awon yo so de nukuo wa fa ya ntonto anu Ndudu klagblede dowofe MOFA wonude jimade chichi siwo nule aglemenuku mama fe megbe chichi lefe akpeve pla evevo adefe agledede pe hihia menu eye wote tetode ejibe wado ekondo hihia me eye watu ide Ghana fe aglemenuku wo fe chacham ji subo hala globe newuma nusiwo wacho awu dua kaba akpala atenu ana wajira wodonwe o wazanwo nkobe chichi akpasi meso ome mofa de mebe Ghana fe jiehe afisi agledede fe eyi igbantoje gomele le pejinu atwa mela zigedela oza amile pejinu adia fenu ple pejinu andra fenu dome oglobe eyata wochwa aglemenu zazawona jiehe dowofia le dobia gbalenvi fe fesresi wo kafulame le yi si amela o le ema fifia le Ghana fe jigbe do ngona agledede suwe fe yi si aje egomele pejinu enyame
Bewa do alo agbledela siwo nu blelela dɔwɔƒe tsɔ amisime agbemele okotoku akpalofa bla ene na Ghana agbledelawo ƒe habɔbɔ be woamena agbledela siwo wome ɖevi tso ga siwo ma to dugawo dɔdzikpɔƒewo kple nutome sewɔtakpeƒewo dzi o. Woagatsɔ kpekpeɖenu bubu tsi ɖe agble ƒe ɖoɖowo kple amagbedelawo, vevietɔ tomatoes wɔlawo to nukuwo kple ami siwo wometsɔ la woƒe lãmenu gbagbeviwo wɔa o nana me. Wole mɔ kpɔm be agbledela siwo wɔa agbledede si me wodea tsi la axɔ kpekpeɖenu bubu. Wole dziɖuɖua ƒe kuɖiwo ƒe agbledede ƒe ɖoɖo te. Dɔwɔƒe gblɔ be woɖoe be nuɖeɖe doa me naɖe agbledelawo dzi akpɔtɔ tso nu siwo wowɔna ƒe gazaza si le dzidzim ɖe edzi adzi agbledede ƒe nuwɔna ɖe edzi eye woado ŋusẽ dukɔa ƒe nuɖuɖu ƒe dedienɔnɔ. Egblɔ kpli be gbedzidɔwɔlawo le ŋku lém ɖe emama ƒe ɖoɖowo nu be woakpɔ. Egbɔ be nu siwo woatsɔ awɔ dɔ la ɖo ame siwo wodo be woakpɔ viɖe tso eme gbɔ. Mɔƒaɖe kaka ɖe dzi fia hã be tsidzadza nyuie kple dziɖuɖu ƒe nuɖeɖe nyawo me si hiã edzi ate ŋu akpe ɖe Ghana nu wòagbɔ eƒe agbledede ƒe taɖodzinuwoe nu le ƒe 2021 ƒe agbledede ƒe ɣeyiɣi me. Akɔ agere nyadzɔ bubu dzina mi ale be agere edie dɔwɔƒe dzi ale be wo edie dɔwɔƒe yi ke nye nuɖuɖu kple atikewo ŋuti dɔwɔƒea wo etu nenem ƒe nuɖuɖudzraƒe bla 44 le dukɔme godo ale be dɔwɔƒeawo dometɔ aɖewoe enye saketiwo wɔƒewo yi ke nye piɔta wɔƒe kple nufamɔwo dɔwɔƒewo ale be nenem ƒe sedziwɔwɔ ƒe dɔ yeyetɔ ke yi edzi le Gan East kple Gan West ŋutɔwo me ale be le nuwo me dzodzromea ebie dɔwɔƒea ekpɔ dɔwɔƒe geɖe yiwo si mɔɖegbalẽ mele o yiwo le dɔ wɔm le nɔnɔme yiwo me dzadinyenye me ele o me ale be dɔwɔƒe aɖewo hã wo enɔ nuɖuɖu wo wɔm evɔa womexɔ mɔɖeɖe yi hiã le senu tso Food and Drugs Authority dɔwɔƒea egbɔ eyi Food and Drugs Authority dɔwɔƒea ƒe nenem ƒe kadodo dzikpɔla yi ke nye aƒenɔ Rhoda eɖoa be na afia enɔ nu ƒom na nyadzɔdɔwɔlawo le ege le kamededea megbe le etsɔ yi va yi dzia egblɔ be dɔwɔƒea gakpɔtɔ ɖoe kplikpaa be yeakpɔ dukɔa ƒe lãmesẽ ta ye wò eyi dzi egblɔ be nuɖuɖu dɔwɔƒe yiwo si mɔɖegbalẽ le eye wo ewɔ ɖe seawo dzi koe ebie dɔwɔƒea aɖe mɔ na be woawɔ dɔ le dukɔa me godo ale be aƒenɔ apia eɖo kpe edzi hã be wo etu nenem ƒe Virgin Natural Mineral Water dɔwɔƒea yi enye aŋemetsiwɔƒe aɖe le Ashongma le Gan East ŋutɔ me le eyi wo ewɔ dɔ wole edɔ wɔm mɔɖegbalẽ yiwo ebia tso wo esia manɔmeta ale be yena ebie dɔwɔƒea le dzidem ƒo na dukɔ bliboa be woaƒle nuɖuɖu kple etsinono alo tsi tso teƒe yiwo dzi wo eda asi ɖo le Ghana dukɔ me egodo. Nemaka kɔ ge ɖe nyadzɔ bubu dzi na mi ale be Ghanatɔwo ebu ga yi ade Ghana cedi 300 kloe le nuɖuɖudzraƒewo le ƒe ametaƒataƒa yiwo ewɔ le internet dzi ta le ƒe ya ƒe ɣleti 6 gbãtɔ me. Internet dzi dedienɔnɔ dɔwɔƒe CSA xlɔ nuɖukua le nuɖuɖudzraƒe ƒe ametafutafu siwo le internet dzi ƒe dzidzim ɖe dzi gã aɖe nu eye woɖe fia be Ghanatɔwo bu 296 and 83.68 le ƒe 2021 ƒe leti 6 gbãtɔ me. CSA gblɔ be internet dzi nuvle wɔwɔ wole nuɖuɖudzraƒe kple nuɖuɖudzralawo siwo le senu la zãm to asɔtrɔ le woƒe kadodo ŋuti nyatakakawo nu le Google
Google Search, Google Map kple internet dzi. Nyatakaka dzraɖoƒe bubu dzi. Le go aɖewo me, amefilawo alo ametafutafulawo wɔa Google ƒe do susu ɖa be woatrɔ asi le nu. Ke le yevugbe ma gblɔ be suggest and edit ƒe dɔwɔnuwo ŋɖo gblɔ asitsanyawo ŋuti nyatakaka siwo nu womedo kpe dzi o. Wowɔa ŋkɔ siwo wogbugbɔ ŋlɔ alo xea fe ɖe ɖoɖo siwo woɖo alɔta alebe ahatsɔ gaƒodzesiwo aŋlɔ ɖe nɔnɔmetata kple ŋkɔnana wo nu. Nuƒlela siwo menya o dɔna nuɖuɖu sia eye wogblɔna na wo be no xe fe to namba ɖewo dzi, mobile money namba ɖewo dzi. Ke no xe fe vɔ la, nuɖuɖua mevana o. TSA do aɖaŋu na dukɔa be woalé ŋku ɖe nuɖuɖudzraƒe ƒe kadodo ŋuti nyatakakawo nu to nyatakaka dzraɖoƒe siwo dziɖuɖua ɖo alɔ hadome nyatakaka dzraɖoƒe siwo dzi woka ɖo dzi hafi axe fe. Eƒoe ɖe asitsala gãwo hã nu be woalé ŋku ɖe woƒe ŋkɔ siwo woŋlɔ ɖe internet dzi nu edzi hakpɔ wo ta. Esime wole dzidem ƒo na ame sia ame si ado go nuwɔna sia nu, ɖikeke la be woagblɔe to dɔwɔƒea ƒe internet dzi nuvle wɔwɔ ŋuti nyatakaka nana ƒe mɔnuwo dzi. Akɔ agalenya dzɔgbu dinami ale be Ghana sukukɔkɔ ƒe dɔwɔha yi nye Ghana Tertiary Education Commission de se na sukukɔkɔwo katã be woadzudzɔ dodokpɔ yiwo wowɔna tsɔ xɔa sukuviawo ɖe sukukɔkɔwo me wɔwɔ be wòanye sediwɔwɔ hafi woaxɔ wo ɖe nenem ƒe sukukɔkɔ yawo me yi ena GTEC yi ke nye Ghana Tertiary Commission nenem ƒe dɔwɔƒe ya wo de gbe alebe wo gblɔ be ele be woatu amewo xɔxɔ ɖe sukudede ƒe didi nuɖiɖi suetɔ yi dzi wo da asi ɖo dzi kple woasi ƒe dodokpɔ me tso nu nanye dzesi de nu vevie tɔxɛ yake le Ghana dukɔ me alebe le GTEC ƒe nyanua suku aɖewo to dodokpɔ yiwo wɔna tsɔ gena ɖe sukuame eve yi xea mɔ na sukukɔkɔ dede na sɔhɛ aɖewo le Ghana dukɔ me godo yi ena dɔdzikpɔha de se na dɔwɔƒe yiwo ena nyanya mawo ƒe tatɔ be woaɖe wo ɖa eye wo egblɔ kpee be ɖeko woate azã nenem ƒe dodokpɔ yiwo woatsɔ age ɖe sukuame abe dɔwɔnu bubu ene eye menye be woatsɔe aɖɔli woasi ƒe nuɖiɖiwo le dukɔ me o. Nemaka kplɔ mia ge ɖe nyadzɔɖuɖu yi ke nye be Ghana ganyawo kple nuvlewɔwɔ ŋuti ɖoɖowɔha yi ke nye IUCO dɔwɔƒeawo egblɔ be yewo eɖe ame 39 le xɔxɔe le vota ŋutɔ me alebe wo ewɔ dɔ ya yi nyatakakaxɔlawo ekplɔ ɖo le kɔsiɖa dziŋua ƒe ŋkeke 19 dzi eye Ghana kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea ekpe ɖe enu alebe IUCO dɔwɔƒea egblɔ be yewoɖo taɖodzinu na ƒuƒoƒo eve yiwo le dɔ wɔm le ŋkɔ yiwo nye Model Q kple Ignite te yewo eɖe egblɔ. Economic kple Organized Crime Office ame siwo wɔna dɔ ku ɖe nuvlewɔwɔ nu wɔ ɖeka kple Ghana kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe de ame 39 le nyatakakaxɔlawo ƒe dɔwɔwɔ me ɖe ame wotsɔtsɔ sa avɔ kple mɔzɔzɔ ŋuti amewuwu ƒe habɔbɔ si wogblɔ be wole dɔ wɔm le xɔxɔe vɔta nutoa me nu. Dɔwɔwɔa dzɔ le kɔsiɖa ƒedzinu 7 ƒe ŋkeke 19 dzi eye woɖo taɖodzinu na ƒuƒoƒo eve siwo yɔna be Model Q kple Ignite. IUCO gblɔ be ame siwo le dometɔ 4 nye ame siwo susu be wonye habɔbɔmetɔwo eye woxɔe se be ame 25 bubuwo nye ame siwo nu wowɔ nuvevie tso Ghana, Burkina Faso, Mali kple Cote d'Ivoire. Wogblɔ be wotsɔ dɔwɔɖia kple mɔzɔzɔ ƒe mɔnukpɔkpɔ siwo asiwo si le dutaƒe ŋgbedodo alakpatɔe ble ame siwo nu wowɔ nuvevie. Numekulawo kpɔ kaƒomɔ mɔzɔ
mɔzɔzɔ ŋuti nuŋlɔɖiwo kple ɖesidegbalẽvi siwo woxɔe se be woazã le nuvlowɔha siwo susu be wowɔ la me. Wole nuwo me dzrom le ʋɔnudrɔ̃ƒe be woatsɔ ado alɔnumekuku si le edzi yim. ICO gblɔ hã be wole dɔ wɔm kple dutaduta dɔnunɔlawo kple dziɖuɖumegãwo vevietɔ le Burkina Faso kple Côte d'Ivoire be woana dutatɔ siwo nu wowɔ nuvevie la natrɔ gbɔ dedie. Dɔwɔƒea gado kpe eƒe ɖokuitsɔtsɔ dzi be yewoawɔ avu kple amewo tsɔtsɔ sa vɔ, mɔzɔzɔ ŋuti, ametsotso kple nuvloewɔwɔ bubu siwo nuwo wɔ ɖoɖoɖo esime wole dzi dem ƒo na dukɔmeviwo be woalé ŋku ɖe amewo xɔxɔ ƒe ɖoɖo siwo wowɔ le dutanu eye woagblɔ mɔzɔzɔ ƒe ɖoɖo siwo nu ɖikeke le la na dedienɔnɔ dɔwɔƒe si te ɖe wo nu. Atsɔ aga ɖe nyadzɔ bubu dzi na mi ale be mía aga ɖe aŋlɔgã ŋutɔme ale be aŋlɔgã ŋutɔme sewɔtakpeƒemenɔla le hadome kple eƒe agbledenyawo dɔdzikpɔƒea ema fertilizer na agbledelawo ƒe habɔbɔ 30 yiwo wo eŋlɔ ŋkɔ na le ŋutɔa me ale be ŋutɔamedzikpɔlagã Honorable Sandra Kpedɔ ye enɔ ŋgɔ na nenem ƒe ɖoɖoa ale be eyi wo enɔ nu ƒom na viɖekpɔlawo ƒe ƒuƒoƒoa Honorable wɔ nenem ƒe Honorable Kpedɔ ye eƒoe ɖe agbledelawo nu be woawɔ enuawo ŋu dɔ nyuie ye wo eyi dzi egblɔ be kpekpe ɖe enua ƒe taɖodzinue enye be yewoana agblemenukuwo na adziɖeɖi le ŋutɔme ado alɔ agbenɔnɔ eye woado agbledede ƒe ganyawo ɖe ŋgɔ le aŋlɔgã ŋutɔme yi ena fertilizer mama eɖe agbagba yiwo dzem dziɖuɖua le be yeana ŋutɔame agbledelawo kple nuvevi yiwo woatsɔ ava ŋutɔametɔwo ƒe dzidziɖeɖia efia. Ale be makɔ mi aga ɖe gbeta enyadzɔ dzi ale be mi ge ɖe Benin ŋutɔ me ke Benin dukɔkplɔla ga eɖo kpe edzi be yewo le megbe na Morocco ƒe ɖokuisinɔnɔ ɖe Sahara ŋutɔa dzi ale be le nyateɣaka aɖe yi Benin ŋlɔ ɖeka yi wo eɖe ɖe go le blaɖadzinuya ƒe ŋkeke 21 dzia le Morocco kple Benin ƒe nuwɔwɔ aduadu ƒe dɔwɔha yi le Kotonu megbea egblɔ be Morocco ƒe ɖokuisi dziɖuɖu ƒe ɖoɖoa koe nye nyaʋiʋlia gbɔ kpɔkpɔ nyaʋiʋlia gbɔ kpɔnu yi dzi woate ŋu aka ɖo yi ena Benin ƒe dutanyawo kpɔkpɔla Corinne Amori Brunet ye edo dzidzɔ ɖe nenem ƒe dukɔ ƒuƒoƒoa ƒe dedienɔnɔ ŋuti aɖaŋuɖeha ƒe nyametutu yi ne 2797 yi wo eda asi ɖo ɖe ɖoɖo ma dzi nu ye wo eɖe gbeƒã ɖoɖo yi wo ewɔ be yeayi Dakla aɖa akpɔ nenem ƒe ŋgɔyiyi le afi ma hã ale be dukɔ eveawo elɔ ɖe dzi kum be yewoawɔ dɔdzikpɔha ƒe kpekpe yi ekplɔe ɖo le nenem ƒe edu yi nye Dakla me. Emaka kplɔ mi ge ɖe nyadzɔ bubu dzi ale be Liberia dziɖuɖumegãwo ena atikevɔɖiwo ƒe asitsatsa gãtɔ ke le dukɔa ƒe ŋutinya eme ale be kpovitɔwo egblɔ be wo exɔ cocaine gbogbo aɖe yi ƒe home ewu $370,000 le ame titete ɖe nudzraɖoƒe aɖe yi wo wo edzre ɖo nu le Drazon yi edidi tso Monrovia egbɔ abe kilomita 20 ene le ɣedzeƒe ŋutɔme ale be kpovitɔwo ƒe amegã Gregory Coleman ye egblɔ be ʋɔnudrɔ̃ƒea ƒe dodokpɔwo eɖo kpe edzi be atika nye cocaine yi ena wo elé ame geɖe yiwo dometɔ aɖewoe nye dutatɔwo eve yiwo le Spain, Colombia kple Serbiatɔwo ƒe emɔzɔgbalẽwo ɖe asi ale be Coleman yi ke nye dukɔkplɔla gblɔ be
do ya kplo numa kuku yiwo wo yi didi adel atika for the chacha fa hababo yiwo le Liberia nudo alebe Liberia duko kplo ekpedanto Jeremiah Kong ye kafu nana fo dadi no doji kpola o ayewo ahnonu be amasama yi wa akpobe adifo as le adokim be safa kpekpeme bliboa ele yenu yi na wo ho nana fo cocaine alafa eve kule le Robert duko dom yamavuta fa ngati de ka emegbe alebe duko dom surgical wo aglobe retorofa Africa gakoto enye mobavi ade yidi cocaine tona eto South America yide Europe duko me Namaka from aga Nigeria to come alebe de dino doji pola wo wu am eton yo susuba wo anye adudala eye wo de asitala ada yi wo de aboyo le Kwara State le Nigeria to come alebe nudojo edo le blada zam le zanga wo minity we atolo pour le aboki ntwame le kaima diudu ntwame le jomato pe enyanua tudalawo de ntwame ha datu aye wo ekpo asichala ade yi oklo asichala ade yi oden kona be tarke sani adwe yi nya yi na wo datu nana pe jomato de kai wo ayona be Musa aye wo ayaflimele amadita za yi na ntwame pe prolawo ohlonu de no do po asrafo do povito planutam njolawo be wa awonu kaba anonjo alebe nanfa de no pe popwa ewotu pe avukle amatitalawo yewo awu adodala enawo domato eton yewo ede asitala yi wo ekrodua yi ho abia ha ele wosi yi na Kwara State pe povito pe dodikpola adekimi ojo edokpe nanamfo njojo edi ayewo eglobe amayiwo ede ale kodi le doyo hom alebe nutometo le kukudem na jirudwa be wa awo kaba ado asrafo fe hatutu ade de kaima ntome be wa ato ahe mode amadidete yo ya edi annual nana fe Nigeria ntome ayona pinya se klonu polo aya ko bubodo ma to ewu egbafanya jong na mi va ati ma tole mi agbo ma aga to ajina mi aka aba egbafanya jong mi se ba agri minister ma nana for fertilizer kotoku akpa bla en na Ghana agbadela op hababo nana ma ka mi se egbafanya jong ba yoko ade amabla etovo asekecho abacho duta mozo nti amatava mele hohwe bota ntome maka ha misele gbaponya jobe wo awu adudala eton le Kwara State Nigeria ntome yewo ade amayi wo ele akpase to le nenafa nto ya ma ba ya kwa gbado edom ya gbole gbaponya jome ana adon kujibe amayo adamagbana mi banya zolom ya bodum yenya nuslin ewe English dictionary ewe adamagbana mi banya be lem ya bodum kana anyameka ehanya zo bana mi nyankwanya Imanola Noelen Chineku Baklami Nuslins ever English dictionary yatepe but si dictionary akara azon fi e passer ke Nuslins ever English dictionary standard ton standard enyuna de view kanula basic level enyuna ameokanula SHS enyuna ameokanula university alo language na nya make manya bagba view e be a strong bagba kra ha Nuslins ever English dictionary enyuna ha amasia make na nya view mo jura po e be a strong bagba ha Nuslins ever English dictionary enyu na wa mama na la dile ko so ma de na kula atia place order le Amazon allo number kana follow screen Nigeria opo to me to le kana WhatsApp afisi african la
Nyako Nusilins ever English dictionary. Aqua Coveno. Nusilins ever English dictionary. Enyon Tom.